Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya 31 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biraboneka ni reprise strategique mu bisagara bya Uvira ndetse no mu bice bitandukanye Kariba n'ahandi. Turaza kandi kwabwira contre offensive mu bice bya Minembwe. Turaza kandi turebera hamwe retire iri kwirakorwa na bamwe mu bakomeje kugenda bagarara ku rugamba ku ruhande rw'izasarambwe twirwaneho AFC bakomeje imyiteguro ikomeye. Ku murongo wa telefone reka tugerageze tuvugisha bari mwabiri abice batubwire ibiri kuba. Mwaramutse neza Mutama? Ntabwo muratwihanganira atubwiye ko bitameze neza, turaza kongera mu kanya. Tubasabe rero mubane natwe murajya makuru. Reka twongere tugerageze undi twumve ko yaboneka atubwire situasi ihari ntibiba byoroshye mwabiri yabice. Mwaramutse amahoro Mutama? Mwaramutse bavandimwe bwana mu nyamakuru. Yego turamahoro, ariko wari umaze kumpa ubutumwa na mugenzi wawe yarambwiye uti ibintu ntibyoroshye, urugamba rwakomeje, itegeko rikomeye ryatanzwe na Generali Pacifique Masunzu ritumye hatangira ibitero bikomeye kuri uyu wa Mungu. Nuwe mwuka uramutse? Bwana munyamakuru najya mumenyeshe yuko umwuka uramutse aka kanya ari umwuka mubi kandi ari umwuka udasanzwe cyane kandi umwuka uteye ubwoba ku ruhande rwa societe civile ya hano muri Uvira. Yego. Nagira ngo mumenyeshe yuko imisozi ya Sanje ndetse na Remera, imisozi itandukanye itegamiye Uvira, by'umwihariko imisozi ya Kingwengwe, imisozi ya Kihande ndetse n'imisozi yari yazatema n'ahitwa Kiku, aha hose igisirikare cy'u Burundi cyabikomeje cyane rwose, kiragaragaza yuko kidashaka yuko umutwe w'intare za Sarambwe ukomeza kwataka ibi bice ushaka kubyigarurira. Bwana munyamakuru, ndagira ngo unyemerere tugende intambwe ku yindi, tuve Uvira tugere mu misozi ya Remera n'ahandi. Ubundi byatangiye ryari, byatangiye gute? Nukuvuga ngo ibi ni ibintu byatangiye mu masaha y'isa 9 z'urukerera. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiruriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiruriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiruriyo Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiruriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse babishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiruriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiruriyo Estate turaheza. Yego. Nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Yego. Bwana munyamakuru uri kunyumva? 5 kwa 5 muku. Ni nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi n'abafatanyabikorwa babo bavumbuye amayeri akomeye cyane ari gukoreshwa n'uyu mutwe mu kugaba ibitero mu masaha y'urukerera. Yego. Baravuga bati natwe kugira ngo tubashe kurwanya umwanzi cyangwa se tubashe kwihagararaho mu buryo bwa kinyamwuga, uburyo bwiza bwo kurwana n'uno mutwe. Yego. Nuko tugiye kuzajya tubagabaho ibitero mu masaha ya mu gitondo, natwe tukabakubita ahababaza, ndetse kandi biravuga yuko ibi babikoze nyuma yuko intare za Sarambwe zateguye ibitero mu masaha y'isa 10. Yego.
igisirikare cy'u Burundi kizamura umusada wavuye hariya mu misozi ya za Kavimvira uzamuka hariya Kabuzi ku muhanda route nationale 5 uzamuka hariya za Kiriba bagana mu byerekezo bigana Sande ndetse na Remera, aho nakwezi kuri ko urugamba rwaje guhinamirana ndetse kandi rukaza gukomera cyane kuko byavuzwe kandi byemejwe urugamba rwahise runatuma igisirikare cy'umutwe w'intebe za Sarangwe gisubiza abasirikare inyuma ari bateguye bagiye kumanuka muri misozi y'Isanje ndetse n'Iremera bagiye kubohoza umujyi wa Uvira nk'uko bavuga ngo ni ukubohoza. Yego urabona yuko rwose ibintu ntabwo byoroshye kandi urabona ntabwo ari imisozi gusa nakubwiza kuri ko ikomeje kugaragaramo ibibazo bidasanzwe hano muri Uvira. Urebye hariya za Rukana ukareba hariya za Rugombo Marambo mu misozi hariya za Rubore mu misozi itegamiye hariya za Kabumenge mu misozi ya Kakamba n'ariya za Rugarika bwana munyamakuru ndakubwiza kuri ko rwose igisirikare cy'u Burundi gikomeje kuzana abasirikare kandi cyiteguye guhangana ndetse kandi ngo no guhatana mu buryo busanzwe kandi budasubikwaho burenze kandi butandukanye n'ubwo igisirikare cy'u Burundi cyabikoragamo. tuganira ku mugoroba out of mic cyase tutari kuri codinga warambwiye ko hari abasirikare bagera kuri kompanyi 3 bazanwe barimo abahibu n'abanakonda. Aba wambwiye uti baturutse Kalami abandi baturuka Tanganyika. Aba badeployinzwe kugeza ubu ngo mu makuru mufite? Nukuvuga abasirikare benshi cyane bavuye Tanganyika bavuye muri misozi itandukanye bagiye kugarukaho ndetse kandi ubufasha bukomeye cyane buri gutangwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo nagiye mubwira yuko iriya misozi ya za Rumonge Makamba ya misozi itandukanye itegamiye ibice byegeranye n'ubutaka bw'ubutaka Kongo hafi bakomeje kuzana abasirikare. Yego inyuma yuko akomeje kuzanwa abasirikare ndakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomeretse kandi nkanakubwiza ukuri ko bikomeje kugenda biba ikibazo kuko kuri umuhanda ubu ngubu abasirikare kwikubitiro bari muri misozi za Kibaha hafi y'umuhanda route nationale 5 ugana Runigo, abandi bagikorerwa muri amashyamba ya Zata ndetse n'ariko Kingwengwe, aho n'ubundi ngo biri kuvuga yuko gahunda ihari niyo kubirizamo yo kuzimiza umugambi w'ibitero karabutaka n'ubundi bari kugaba bakoresheje izi drone ziri mu bwoko bwa Sexfo kamikaze n'izindi zitandukanye. Bakavuga yuko ngo izi ndege ziri kugira uruhare mu bikorwa bitandukanye by'uko bikorwa remezo by'abaturage bahariya abaturage batuye hariya umurenge w'abanyamurenge bakomeje kugenda bahura n'ibibazo byo gupfira baba civil. Rero ngo bakomeje kwambika isombe igisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu ngo igisirikare cy'u Burundi abakomando special force abasirikare b'abarundi b'abaspecial force ndetse n'umutwe usanzwe gufatanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR. Urabona yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko byahindishwa kandi bikomeje kugenda bikomera cyane mu misozi myinshi itegamiye ibice byinshi bya Uvira nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa akomeje kugenda umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda bwana munyamakuru. Kugeza ubu ni igiki cyamaze guhinduka kuva Uvira bitandukanye nuko iyi ndwi yatangiye? Ubu Uvira nta kindi igihari Uvira. Yego nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi kizanye abasirikare b'iyo misozi ya za Karungu mu misozi ya za Kitara no mu misozi ya Shenge mu misozi ya za Munanira Kirungu Mwambwe ndetse za Kavimvira hariya za Kibondwe muri twa misozi twose kirageza Ngombe na za Mbeta na za Katongo. Yego ubu igihari ni uko abaturage bari muri biriya bice baravuga bati twebwe niba uruhare rw'igisirikare cy'u Burundi uruhare rw'igisirikare cya FARDC gahunda bafite ari gucunga umutekano kugira ngo uyu mutwe utahagera, twebwe igihari ni uko twiteguye igisubizo kizima kiri butangwe n'uruhande rubuze gutsinda, dore ko n'abaturage batuye muri Uvira bakomeje kuvuga yuko kuba bari batuye muri bino bice uretse kuba ibikorwa by'ubunyamaswa wenda rimwe bya hato na hato bikomeje gukorwa by'amabandi atuye muri uno mujyi wa Uvira
ari byo bikomeje kubayogoza ariko akavuga yuko n'ubundi ngo ibikorwa no mu bindi bice n'ubundi bitandukanye by'ikontororwa n'intare za Sarambwe biba bikomeje kugenda byumvikana bakavuga bati rero mu gihe uyu mutwe uvuga yuko ibikorwa wabije kubikemura nta kibazo batariko no kuba igisirikare cy'ubundi na FARDC bakontorora ibi bice nta kibazo bakanagaragaza yuko nyuma y'uko n'ubundi ibikorwa byagiye bigaragara byarakaje igisirikare cy'Uburundi n'igisirikare cya FARDC ubona yuko umuntu wese ugaragaraho n'igikorwa cya kinyamaswa mu mujyi wa Uvira by'umwihariko muri misozi ya Kirungu Senge Munanira Kibondwe ndetse no muri misozi ya Mwange ahura n'ikibazo gikomeye cyane kandi bikagaragara yuko ikibazo gikomeye kimugaragaraho nuko igisirikare cy'Uburundi cyangwa se n'abasirikare ba leta kinshasa bavuga bati buri muntu wese ugira nabi cyangwa ukora nabi mu bintu bice abashaka kugaragaza ishusho yacu mu ishusho mbi kandi twebwe gahunda dufite ari ukugaragaza yuko ibyo batuvuzeho mu nama ndetse n'ibiganiro byagiye biba mu bihugu byinshi bitandukanye by'abari muri Qatar ibiganiro byabereye ndetse n'amasezerano agamije gushakira amahoro ibice byinshi bitandukanye byarokota Repubulika Demokarasi ya Kongo bati rero twebwe noneho dushaka kubikoresha imbaraga zidasanzwe umwihariko hari umutekano muri bice bya Uvira bitandukanye n'uko muri zo sosiyo akomeye kugenda abigarukaho ariko wenda uduce tumwe na tumwe dore ko bitewe n'ikikango cy'imirwano cyangwa n'ikikango cy'intambara abaturage bamwe na bamwe bagerageza guhunga nk'uduce bakagerageza yuko tukumvikanamo urusaku rw'amasasu n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko bwana munyamakuru ubwo ndagira ngo byose ko rwose Uvira nta kibazo na gitoya gihari Uvira nakubwiza ubungu umunani kitara ibice birimo abasirikare b'abarundi umutekano ni wose ubucuruzi buragenda kandi bumeze neza kiriya misozi yegereye za Kamanyura misozi yegereza mu musho niwe twumva urusaku rw'amasasu kandi tubwirwe yuko ibintu bikomeye cyane ariko nuko ubundi igisirikare cy'Uburundi gikomeje kuhataka n'abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa babo kandi bikanagaragara yuko uno mutwe uri gushaka kuhagura ucindira byerekezo bya Shabunda hari hano za Penikuso guhataka hafi ya Tanganyika kugira ngo basubize inyuma igisirikare cy'Uburundi n'abafatanyabikorwa babo. Mu yandi makuru ari kugenda asakara kuri rezo sociale biragaragara ko mu bice bya Rugezi na Mikenke hamaze iminsi yibasirwa n'ibitero abo ku ruhande rwa AFC bavuga ko bigabwa na za drone kugeza ubu raduha shusho ki y'umutekano kwa mwabiriya bice. Imisozi za Mikenke imisozi ya Rugezi ho ibitero bya drone ntago babeshya byarabaye yego ariko nyuma yo kuba cyane igisirikare cy'Uburundi kuba inama idasanzwe yaje kuba hagati y'igisirikare cy'Uburundi ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa baza gushakira hamwe igisubizo cy'uko ibi bitero by'indege za drone bigomba kuba byasa naho bihagazeho gato ariko mu gihe gito dore ko bivuga yuko no mu gihe byaba byagarutse bigomba gukoranwa ubuhanga budasanzwe bwisumbuye ku bwakoreshwaga yego kuko bavuga yuko biriya bitero bya drone rwose ngo biri gutanga umusaruro kuri kiriya gisirikare cya FARDC no ku basirikare b'Abarundi kandi bikanavuga yuko uruhande rwa drone z'intambara ziri gukoreshwa ngo bishobora gutera icyuho cyangwa se bishobora kugaragaza ishusho mbi y'igisirikare cy'Uburundi dore yuko nk'ubu ngubu abaturage barenga hafi 10 baguye muri biriya bitero ndetse n'amazu arahasenyurikira urumva yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda bigorana cyane kandi bigakomeza no kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego andi makuru ahari wari wambwiye uti no murenewo zizasarambwe nabo batangiye kuvuguta umuti urambwiye uti batangiye kwesitara ikoranabuhanga rya surface to air muri ibi bice bizaminembwe Rugezi Mikenke no mu bindi bice bigenzurwa n'izasarambwe muri Fizi bihagaze gute dutembereze no murenewo zigenzurwa n'izasarambwe naho tubwira amakuru ahari bo kubiteguye gute bari gukora iki kugeza ubu mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe systeme zirwanya ibitero bya drone cyangwa se birwanya ibibira n'amabombe akoreshwa n'ibibunda bya muzinga bakomeje kubikora bakomeje gukora gishoboka ariko nubwo bari kubikora baravuga yuko mu gihe igisirikare cya leta iharanira demokarasi ya Kongo cyaba gikomeje gukora ibikorwa byo kugaba ibitero igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe mu makuru mfite y'ibanga kandi y'ubutasi nahawe kandi utakura ahandi uretse iwanjye nuko byemejwe kandi bikavugwa n'uruhande rw'intare za Sarambwe bavuga yuko rwose ngo bagiye gukora igishoboka icyo cyose mu gihe igisirikare cy'Uburundi ndetse n'ingabo za FARDC baba bakomeje ibitero ngo
bakaba bagira gutya rwose nabo bakagaba ibitero by'ubwiyahuzi mu bice bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse by'umwihariko muri Uvira nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa akomeje kugenda abivuga umunsi ku munsi kandi bikanagaragara yuko umutwe neza asanzwe nawo uri kwiganza cyane ku ruhande rwo gukoresha b'abakomando bakoresha intwaro nyinshi zitandukanye byaba ari imbunda ndetse n'ibizindi bikavuga yuko rero ibitero bari kugabwaho ari ikimenyetso kigaragaza yuko bashobora gutsindwa mu gihe gitoya mu buryo butunguranye butandukanye n'ubwo twabibonagamo. Yego unyemerere tujya ku byatangajwe na perezida MRDP twirwaneho witwa Kanaki aho yagize byinshi atangaza ndetse agaragaza n'icyo bagiye gukorera abarundi. Ubwo nawe ubusoma ku mazi tugaruke uhita utujyana no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru uduha update za Warikare, Rucuru, Masisi, Rubero n'ahandi. Nta kibazo. Yego ni perezida MRDP twirwaneho Kanaki yavuze uburyo ari mu bashinze AFC ndetse n'uburyo bagiye bagiye kuvugutira umuti ingabo z'u Burundi bashinja kwica abanyamurenge. Fred Kanaki ni umuyobozi wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC Balem 23 kaba na perezida MRDP twirwaneho yavuze amakuru yose y'uburyo yahoze akorana n'iyi mitwe akaba no mu bashinze iri huriro ryabo. Anavuga ko bagiye gushakira ingabo z'u Burundi zikomeje kwica abaturage muri Kivu y'Amajyepfo igisubizo. Ni mu kiganiro aheruka kugirana n'imwe muri chaîne za YouTube zikunze gukurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri iki kiganiro umunyamakuru yatangiye amwiyegereza anamusaba kwibwira abamukurikira. Undi nawe avuga uti yitwa Fred Kanaki kandi ko ari umuyobozi mukuru wa MRDP twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nyuma y'ifatwa rya Goma hagana mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 nibwo Kanaki yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari amaze igihe kirekire atuye aza kwifatanya n'abandi mu kubohora igihugu nk'uko abivuga kimaze imyaka myinshi mu ntambara kuko ubutegetsi bwacyo bwica bene igihugu bubashinja kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munyamakuru yongeye kumubaza ku ntambara ikomeje kubera mu bice by'Imurenge kandi kica abanyamurenge bavuka muri bice mu gihe idoha muri Katari ari kubera ibiganiro by'amahoro bihuza impande zihanganye mu buseruko bw'iki gihugu. Umuyobozi Kanaki yasubije ko batazihanganira gukomeza kureberera karengane kari kubera gakorerwa abaturage batuye Imurenge n'ahandi mu bice bitandukanye. Yakomeje agira ati ikibazo cy'ingabo z'u Burundi zifite umugambi mubi wo kumaraho abanyamurenge barawuzi bityo rero bazaziha igisubizo bidatinze. Ati iby'ingabo z'u Burundi turabizi kandi tuzanabibona yewe twagiranye n'ibiganiro nazo ariko zakomeje kwinangira tuzazishakira igisubizo bidatinze. Uyu muyobozi yageze naho avuga ko kuva mbere yazirangabo zabanye na bene wabo b'abanyamurenge igihe kirekire kandi zitabarwanya ariko buzahinduye umuvuno zibagabaho ibitero mu Rugezi, Minembwe n'ahandi. Ndetse anavuga ko iziheruka gukora igikorwa kigayitse mu ndondo ya Bijombo aho zasanze abasore babiri barajya inka zirabakubita cyane kugeza aho umwe muri bo ahasize ubuzima undi zimuhindura intere. Munyamakuru yongeye kumubaza kwishingwa rya AFC asubiza ko yateyeho umukono ku mishinga yaryo. Ati gusa ku mpamvu zacu bwite niyo mpamvu tutagaragaye aho ryarimo rishyirirwaho umukono ariko twari tuhibereye. Yabajijwe kandi itandukaniro rya twirwaneho ya mbere na twirwaneho y'ubu asubiza ko twirwaneho ya mbere itari ifite MRDP ariko iya none ifite. Avuga ko twirwaneho ya mbere itari umutwe ahubwo ko yari igamije gusa kwirwanaho kugira ngo badapfa, naho ubu ikaba ari umutwe. Yongeye ko MRDP ngo kuko itariki y'uyu munyamurenge gusa yabaye iy'abanyekongo bose muri rusange. Ikindi yahishuye nuko yigeze gusanga M23 muri Sabyinyo bakagirana ibiganiro n'abayobozi bayo agaragaza ko yakoranaga nayo byafi itaranafata umujyi wa Bunagana wo yafashe igitangira urugamba mu mwaka wa 2021. Hejuru y'ibyo yanavuze ko nta nama yabaye kugira ngo hashingwe twirwaneho ya mbere kuko yabayeho mu rwego rwo kwirwanaho gusa ariko iyi yabayeho
kubitegura mu gusoza yashimangiye ko bagiye gutanga umuti ku bagaba ibitero ku Banyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ati tugiye gutanga umuti ku ngabo z'u Burundi n'iza Kongo n'imitwe yitwaje intwaro abagaba ibitero ku Banyamurenge mu misozi y'Imurenge no mu misozi. Tugiye gutanga igisubizo bidatinze. Tudatinze rero hita tujyana i Warikare. Byifashe gute? Warikare ubu ngubu ikiri kuvugwa kandi ikiri kugaragara, hari abasirikare bazanwe twifatwa ndetse n'ibukumbirwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC abarundi ndetse n'abacancuro, bikavuga yuko banazanye n'ibikoresho bigiganjemo imbunda ziremereye kandi n'izikajugujugu zirwana mu mashyamba no mu bindi bice bitandukanye. Bikanavugwa kandi byemezwa yuko ku ruhande rw'umutwe w'izasarambwe mu bice byahariya muri Ikobo mu misozi itandukanye Imarimo nabo bahazanye ibikoresho. Biravugwa kandi biremezwa mu buryo bugaragara yuko mu gihe uyu mutwe waba udakomeje kohereza abasirikare mu bice byahariya muri Warikare, bishobora kuza kubatera ikibazo gikomeye cyane kirimo no kuba babura teritwari ya Masisi, dore yuko Warikare ari cyo gice kiri strategique ubona yuko baramutse bakuyemo ibice uyu mutwe wagiye ugotamo amayira cyangwa se wagiye ufata, bashobora kuba bagira ibibazo byo guhomba ibice strategique by'umwihariko uyu musozi wa Mweso ufite ikisobanuye ku ruhande rwa FARDC, kuko ngira ngo murabizi yuko igihe FARDC yari mu misozi ya Mweso niho yakoreshaga isheringa muri la misozi yo muri teritwari ya Masisi, bombs akagwa mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri teritwari ya Masisi mu byerekezo byahariya za Sake, hariya mu bice bigana za Kirorirwe. Mwagiye mwibona yuko FARDC yagiye ihagaba ibitero ivuye Warikare ikoresheje izi mbunda ziremereye cyane iturutse hariya za Karembe muri Warikare ihagahagarara mu musozi wa Mweso. Rero niyo mpamvu ubona yuko mu mbaraga igisirikare cya FARDC abafatanyabikorwa abarundi cyane tugarukaho, dore yuko ari nabo bahawe ingufu zidasanzwe ku ruhande rwa FARDC ku mirongo imbere ku rugamba. Niyo mpamvu ubona yuko bari gushaka gufata ibice byose bya Warikare, kandi ukabona yuko bari kubikora uko umunsi ugenda uzaza undi kandi mu buryo bwihariye butandukanye n'ubwo twabibonagamo bwana munyamakuru. Yego, reka tunagushimire dusoreze ngaha, turi bwongere mu masaha ari imbere ubwo uri buze kuba wamaze kwakira n'andi makuru ari kuva kuri Axis zose zizindutseho ibijyanye n'ihungabana ry'umutekano. Urakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Banywanyi mwe mwese mudateba kubana natwe, ni naha dufungiye amakuru yacu. Cyo usabwa we nta kindi ni ugufyonda sabone maze ukiyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.